Николай Щелкалев. İlham.
Концерт окончен. Спасибо, спасибо. Концерт окончен. Ну ладно. Молодые и не очень молодые. Талантливые. Да, талантливые. И не очень талантливые. Выходите опять на сцену. Повторим для наших любимых зрителей, для которых все вы существуете. Тувинская народная песня. Нет, это другая. Қошамыққа қонжығымен, қожадыртып салыптармен, қожабысталдарының қожымақтар олымен, тывызыққа қонжығымен, тывадыртып қарламен, тывы чаңна оны чадаш, болған ұла берлемен. Уай, 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 ей, уай, 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 ей, уай, 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 ей, уай, 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 хай! Ezer çok tep odadın mı? Kadın ezerliğin mi? Eşik çok tep odadın mı? Erge karıştığın mı? Çağdak tep odadın mı? Yaşla kadın ezerliğin mi? Çaskan tep odadın mı? Çasa karıştığın. Vay vay vay, vay vay vay, vay vay vay, vay vay vay, hey! At başты еліні ар жерге көремейген анай қарол бір қызды қоржынға янды отқан қомыс білі келіні көрек жүрен дойыл тұрған қылжын қарол бір қызды уай 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 Омак! Поворот, давай так сюда. Балачарық, ечіртік балырымдай, орыстысы қақасысы, ечтік балырымдай. Вай, 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 ой, ой, вай, 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 ай, вай, 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 ой, ой, вай, 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 ай. О, что? Арып ады келген, ашы едік байладай қамбарын жоғын жоғала жыр, баштан қара ежемерім, барын жоғын жоғала жыр, баштан қара ежемерім. О, что? Вай вай вай, вай вай вай, вай вай вай. At başты еліні ар жерге көремейген анай қарол бір қызды қоржынға янытқан қомыс білі келіні көрек жүрек тойыл тұрған қылжын қарол бір қызды уай 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 хай! Why, 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 why.
Тыва! Ятха! Вай, 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 вай. Ткачев Евгений, он же известный как Распутин. Это не Распутин, это больше известен как Батма Батмаев, который подсыпал Распутину Виагру 20 века. Алексей Сая! А этот человек пользуется этой Виагрой и до сих пор покоряет миллионы девушек всего мира. Шолбан Монгуш! А я изобрел эту Виагру. Так не хотелось, но придется. Вообще хакасским очень трудно отказать в чем-либо. А когда они с хакасом придут, вообще. А если с ними еще русский парень и русская девочка, все наши ворота открываются.
көшіп барып қонған жере көңіліме сүйгеніңе көкөйдің ақ жері ырак жерме жоқ жерме Şalban Mankuş. Группа Ядка. Тыва.